Sanibona, ngiyanibingelela kwindaba yaSoweto TV. Funa siphinde sithi ukubuyela kancane kulolu daba kaGwaju lapho ekhuluma khona uMthandeni Nhleka Production. Ngiyazi and ngi-understand ukuthi ezinye izinto kungani sizenza singabantu. Enye into kumele siyi-understand, amanye ama-interview enzakalayo, especially ey'ndaweni mhlawumbe YouTube kakhulu, nangendlela okusebenzeka ngakhona, nangendlela imali esetshenzwa kanzima ngakhona kabuhlungu ngakhona ku-YouTube. Ezinye izinto noma zenzeka, umuntu uyathula sometime because kusuke kungeyona indawo yakhe kwesinye isikhathi ukuthi akhulume ngaleso sikhathi leso. Kube nzima umuntu kumphikisa noma esenephutha. Nokuthi lapho Inhlaka Production akazi ukuthi igcoka milisha Mthandeni SK Indlabe iphika amashado ukuthi yaba nephutha. Uyazi ukuthi wakukhuluma lokho uMthandeni akukhulumayo, kodwa-ke i-platform yakhe le esetshenziswayo ukuqhuba lelo phutha lelo eselenzeka. Ividiyo ikhona lapha akhuluma khona SK esho ukuthi ama-80s, 70s nama-early 90s bamsizanga lutho lo maskandi wabo bawulwelayo. So manje-ke okuzomele uyibuze khona, not ukuthi sengibhekise kuye umfowethu lapha uNhlakalo, sengiyayikhulumela nje based on inkulumo ekhulumeke laphana. Shuthi abantu bayizithutha, shuthi abantu bayizilima, abantu shuthi abakwazi ukucabanga kahle kahle. Yena utshela abalandeli bakhe ukuthi ngamanye amazwi abalandeli bami nezidoma ngakhuluma into la sengiyayiphika, into eniyazi kahle mhlophe, into enama-record, digital footprint yamagama ukuthi ngawakhipha. Inkinga phela iyodwa la kahle kahle, shuthi sekukumukela nje ukuthi umuntu azehlise. Manje kuzehlisa khona kuyinkinga ukuthi umuntu avume ukuthi ngageja kakhulu, lento ngiyayibona ukuthi iyangimoshela somehow, kodwa ngiyaxolisa bese kuyadlula. Kubuhlungu ngoba ama-YouTube the way okusetshenzwa ngakhona kuwo, kumele uncike kubantu, abalandeli balelo qhawe lelo, kumele ugcine as a-YouTuber, nami ngiyayifaka lapho. Shuthi kumele ugcine uncetheza noma isidingo sesingasekho, ngoba manje ipapa uzolamba phela, kumele zidle iy'ngane, kumele urente, i-channel yakho kumele ikhule. Yiyo into ebuhlungu ngalokho ngama-YouTubers, especially kule industry yakomaskandi. Channel enkulu kabi le Inhlaka Production, more than 111,000 subscribers. Uriche i-milestone enzima kabi, abantu ko 1,400 and more ama-videos, hambe kakhulu, yabo. Kodwa-ke ukusebenziseka kanje, sekwenza into ey'khulumekayo kwi-channel yakhe enhle kangaka, ethembisa kangaka, kushiya imibuzo eminingi. Cause into ebalulekile emhlabeni nasempilweni nakwi-media space, i-credibility, ukuthi are you credible na? Abantu bangakwazi ukufika bezo-advertiser kwi-channel yakho, amakhampani athize, ama-endorsement asengasondela yini, akwazi ukuzofaka isandla emsebenzini wakho. But nxa ama-associations nama-decision esiwathathayo nezinto esizenzayo, yizo ezinye izinto ezenza kube nzima ukuthi kugcine kusondeleke, ngenxa yokuthi we can't be trusted ngezinto ey'simple, izinto ongayi-research. Iyona-ke problem ekhona ku-YouTube, yabo, because kumele wena uphume laphana uyokwenza umsebenzi, ifuna ama-interviews ukuze phela i-channel yakho ikhuphuke ukuze ihambe. Awukwazi ukwenza i-content impilo yakho iqhubeke, uyarelya kulabo bantu labo, face to face, wenza ama-interview, uhamba namakhamera, yonke into ukuze kulunge.
iyo into ebuhlungu ngo-YouTube. Mhlambe nabanye-ke bangasho ukuthi hayi Hlaka production ubhedile kanje kanje. Nami ngiyavuma ukuthi iphutha libe khona. Kodwa nje ubuhlungu balokho ngo-YouTube uncike kakhulu kubantu. Akumelanga uze ukhuluma into bazothiwa hayi usuhamba nobani bani futhi usulekwa blue. Siyakubona kulokho usebenzisa igcoka. Uyabona ukukhuluma kusemnyango la kwa-YouTube. Kusemnyango ngempela ukukhuluma. Ugcina ungenayo isho ukuthi kumele wenzeni. So indoda nendoda kumele iphushe ngendlela ephusha ngayo. Yenze ngendlela yenza ngayo ukuze ikhulise i-channel. And nama-deals ama-endorsement awezi ngendlela kuyiyona yona. Abanye abakabhiliveli kulento ye-YouTube space yokudayisa ibhesi zoku-advertise. Abanye bayakwenza maybe kwama-channels amakhulu, maybe abenye i-content, mhlambe nama-vlog, mhlambe ne-finance, yabo. Thuthi baya-advertise bekhokhe imali. Thuthi kuma-channel akomaskandi kuyimvela kancane because noma ungawa-check ama-video wabo abafowethu labo kukancane uzobona ivideo. Into emihle kule video usubona ekhuluma ngesikhangisi esithize e-advertise yaleyo company leyo. Kunalokho umuntu ugcina enza i-content yoku-interviewa inyanga bathandaza nani because bayabhadala labo bantu laba abadlala umsebenzi bayawuphusha. Yingakho nibabona bebangaka ku-YouTube nakuma-channel abantu bagcwele ngoba bayakhokha. So ukuthola i-content inakho ama-deals kuma-company kuma-brand amakhulu kuyimvela kancane. Ba-prefer nje ama-influencer apha ku-TikTok. So kukanjalo. So iyona nkinga-ke esinayo engibhilivelayo ukuthi nami ngingaba nayo lo nkinga leyo. Nethi mina ngisazenzela nje i-content simple easy straightforward. Ngibeka nje umbono wami ngiposte kuphele kanjalo. So abantu abanjengoNhlala uGwatshule kumele beye lapha bokhuluma nabantu. Kuba nzima ukuthi esathi uyakhuluma nathi ayiqhawe ngathi usuyaphazama ngaleli la ngoba wathi yabo kunzima because ngigcina ne-interview ngasahambi kahle. And-ke abanye abaculi bawathathi serious ama-YouTubers abawahloniphi ngendlela umuntu bawahloniphe ngayo. Iyona nto ebuhlungu nje leyo ekhona. So ngakwelinye iside ngiyabona ukuthi ubuyaphi uNhlaka ngalento ayenzayo. Kodwa-ke okwenzakalayo uquestiona i-credibility ukuthi ikuphi okunye mhlambe umuntu angakwenza. Mhlambe ungagcina sekudamage umsebenzi wakho omuhle kangaka i-channel yakhe because ama-leading channels akumaskandi are very few. Awekho consistence amaningi isakhona. So into enjengalezo SK kumele bayibheke abayikhulumayo bese ufuna ukuzoyiphika bese kuba ngathi abantu emakhanda wasebenza or bazithutha in a way which is wrong. Into ongamele sivumele si-accept nabantu nje in general into enjengaleyo nabalandeli bakhe bengashayi ngathi abazwanga or ababoni ukuthi iqhawe labo liyabaxhaphaza uma lizobavumisa into abayaziyo nabo bethengeke ngento engekho because babhiliva yonke into esukushiwo iqhawe labo akuyinto wrong. Uma ukuthi akwenzakalanga kahle into ethize ayenzakalanga, that's it. Just apologize, accept the responsibility and move on. Not to complicate izinto ugcina uzokugaxela nabantu kuma-channels wabo because kuzoba nzima ukuthi vele uphikiseke. Ngiyabonga.